Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, vlog Pongkito. Sekarang kita lagi ada di Pantai Ancol karena berhubung ada saudara dari Palembang, jadi kita bawa dia main ke Ancol, guys. Oke guys, jadi kita lagi di Pantai Ancol. Naik kapal itu Anyang, nama orang Palembang kak. Lagi benego dulu Jo. Apa? Pukul rata aja. Keluar ke Palembang lagi. Kena lanjak ke kayak? Nope. Gak tahu ini mana, emang ngeradak kalau ini lah. Nah, ngeradak ada. Jadi ceritanya gitu, naik kapal, jalan-jalan. Oke, ayo. Oke guys, kita naik kapal dulu guys. Lagi nego. Apa? Jalan-jalan, muter-muter baik. Kita naik kapal dulu guys. Ayo guys. Okay. Oh, siapa nih digendong? Tante, pegangin Bila tante. Awas nyungsap. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kapal Sentosa Jaya. Kita ke Ancol guys. Ancol guys, uang Palembang galau nih guys. Sini, Ma bin Anaya. Halo. Raila cantik. Iya ibu. Yang macam-macam Dermaga. Siapa asuransi? Budi si Ari. Bol musik, asik. Musiknya coba hidup ke dulu, Mang. Full musik nih. Full musik kan. Kami ada di Ancol, zona gedung yang tingginya lah. Oh guys, lah. Bisa, boleh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors,
Welcome to Jakarta. This is Ancol. Halo Naya. Sekarang Naya di mana? Di kapal. Yo. Abang Milan. Alicia. Hey. Wah. Ajar. Karena kapalnya full musik, yo. Cak di Lembang ini lagi. Nah, letak ya, Mona. Nah, letak ya, nah. Full musik, mantap. Guys, kita sudah turun di kapal. Ini kita nak foto-foto, sesi foto-foto sekarang. Sudah ke depan. Naya, ikan lumba-lumba, Nay. Kepada seluruh pengunjung setia Ancol Taman Impian, manajer Maghrib. Toilet pria ya, kencing dulu. Oke, kita ke musola guys. Di Ancol udah enak ya sekarang fasilitasnya, ada musola dan tempat wudhunya juga udah bagus. Ini musolanya guys. Yuk kita sholat dulu yuk. Halo guys, balik lagi guys. Tadi aku habis sholat maghrib, sekarang lagi main-main gitu. Masih di pantai sih, masih di pantai Ancol. Aku lagi main-main sih sambil nungguin si bocil guys. Dan ikan pada tuh deh, ikan jadi cia ikan apa tuh ikan. Mata mana mata? Mata. Ah, mata. Antar mata tuh. Karena ini hari biasa jadi nggak terlalu rame, enak juga sih. Nongkrong
nongkrong, nongkring di pantai guys. Oke guys, setelah kita pulang dari Ancol, kita mampir di rumah makan Simpang Raya guys. Oke, kita makan di rumah makan Simpang Raya khas Minang. Ayo Mi, ayo masuk yuk.